Priroda fascinirajuće lepote, etno nasleđe srpske i vlaške kulture, ambijent nenarušen tekovinama civilizacije, pridošlice u Homolju ostavlja bez daha. Od preizvesnog vremena uvukla se bojazan da će i ovaj kraj imati sudbinu onih koje su civilizacijske tekovine i industrijalizacija sasvim razorili. Pravalje, lavalje, pravalje, lavalje. Nedaleko od sela Laznice u opštini Žagubica, kanadska kompanija Dundee planira da otvori rudnik zlata Potaj Čuka. To podrazumeva ekstrakciju zlata cijanidom. Luženje cijanidom omogućava profitabilno iskopavanje rude sa nižim procentom zlata, poput rude koja se nalazi u oblasti Homolja. Cijanid lako i brzo reaguje na žive organizme i devastirajući je po životnu sredinu. U ovoj jednoj od poslednjih oaza netaknute prirode, meštani smatraju da bi se u slučaju otvaranja rudnika i korišćenja cijanida dogodila katastrofa. Za ratare, povrtare, voćare, stočare, pčelare, ribolovce, lovce. Nekoliko dana proveli smo krstareći Homoljem, upoznavali se s ljudima, prilikama, prirodnim lepotama, potencijalima, običajima. Odgovore potražili kod predstavnika lokalnih samouprava, Žagubice, koja je administrativni centar Homolja, i obližnjeg Petrovca na Mlavi, čiji su stanovnici takođe zabrinuti za eventualne uticaje po životnu sredinu, ako do izgradnje rudnika dođe. Moram da kažem da su kod nas vršena istraživanja u ataru naselja Ždrelo, da se istraživanja vrše već posljednjih 5 godina, da na tom istražnom prostoru je istraživanja vršila kanadska kompanija Dundee i ono što je bitno za naše građane, da nema potrebe da strahuju od bilo kakve eksploatacije i narušavanja životne sredine. Ono što je do sada istraživanjima utvrđeno je da ne postoji ekonomska isplativost za otvaranje bilo kakvog rudnika i na području samog Ždrela i na području opštine Petrovac na Mlavi. Mi smo do sada preduzimali više puta aktivnosti u smislu buđenja svesti, tako da smo sprovodili više akcija čišćenja reke Mlave, odnosno toka reke Mlave u Gornjačkoj klisuri, ovde kroz Petrovac, Čamcima, tako da smo to povezivali sa našim programom boravka u prirodi i korisnosti, zatim organizacijom tribina i širenjem pravih informacija, odnosno širenjem znanja o tome šta je istina i na koji način delovati da to ostane kako jeste ili da, kažem, ne bude posledica. Sva strateška i planska dokumenta u Petrovcu na Mlavi idu u pravcu razvoja turizma, organske poljoprivrede, etnoturizma i bogate ponude prirodnih blaga i kulturnih. A iza toga u pozadini nam se provlače projekti kao što su mini hidrocentrale u gornjem toku Mlave u Žagubičkoj opštini, zatim puno kamenoloma i od skora, kako smo saznali, rudnik zlata u koji bi investirala kanadska kompanija preko svoje ćerke firme Avala iz Beograda, gde bi se zlato lužilo cijanidom. Mada, bez obzira lužilo se ono cijanidom ili ne, to predviđaju se otvoreni kopovi, predviđaju se jalovišta, flotacije, znači uništavanje. Svi su vidjeli prizore kako izgleda u rudarskom basenu Bor i u Majdanpeku, kako izgledaju predeli, nekad isto očuvane prirode i čistih, bistrih potoka. To bi se sad desilo i Homolju. Jako smo zabrinuti jer predviđeni projekti mogu uništiti stanište strogo zaštićenih vrsta na našem području. Ne znam, najpoznatija vrsta životinja koja je ovde primećena jeste vidra, koja je strogo zaštićena. Recimo u gornjem toku reke Mlave, a čak smo je primetili i negde u srednjem toku i u donjem toku reke Mlave. Istraživanje, samo bušenje, bušotine, bilo kakva intervencija na takvim područjima može izazvati oštećenje ekosistema, a takođe i ugrožavanje tih vrsta i svih vrsta koje žive na takvom području. Na ulasku u selo Kamenovo je jedinstveni spomenik koji jasno ukazuje da je ovo mesto pčelara, gde nema kuće bez košnica
i nadaleko čuvenog homoljskog meda. Dobrodošli u rajsku dolinu između Mlave i Dubrave, rasvetalih svetličkih bagremara. Dobrodošli u Kamenovo, prestonicu pčelara. Naš domaćin nas dočekuje pčelarskom zdravicom. Košnice ne otvaramo, da zimski režim ne remetimo. Saznajemo da Kamenovo osim meda kojim se ponose, neguje i pisanu reč, ima svoj časopis, mnogo talentovanih i obrazovanih meštana. Objašnjava nam Karadžić da je to do podneblja i lepote inspirativnog Homolja. Prvo medobranje je ovde u Kamenovu, ali da nije Homolja, konkretno planine Beljanice, sela, Suvi dom, Milatovac, Laznice i tome slično, svega ovoga ne bi ni bilo, znači, jer naravno da je brend ovoga kraja i uopšte brend je taj homoljski med, jer je zaista to jedan jako kvalitetan med, jer dolazi za sada još uvijek iz nezagađenih, iz jedne čiste ekološke sredine. Ali ne daj Bože, dođe li do zagađenja, kao što se najavljuju ti raznorazni rudnici i tome slično, biće belaja, jer verujte, ovo nisam ja izmislio, to je nauka dokazala da, ne daj Bože, ne stanu li pčele, za 3 godine nestaje celokupno čovečanstvo, jer nema ko da opraši to bilje. Pa bili mi vegetarijanci, ne bili vegetarijanci, jeli meso, ne jeli meso, znači sve se vrti oko bilja i oko jedne zdrave sredine. U ataru sela Suvi do kod Žagubice, na 87 km od Požarevca, nalazi se Trška crkva, najstarija u Braničevskoj eparhiji. Sagrađena je u raškom stilu, a ime je dobila po selu Trg, nekadašnjem centru ove oblasti. Ne postoje sigurni podaci o vremenu gradnje hrama, ali sudeći prema pojedinim izvorima i arhitekturi, nastala je u periodu od 9. do 13. veka, pre vladavine kralja Dragutina. Sa spoljašnje strane sačuvani su brojni uklesani crteži, mahom životinja, kao i natpisi na neobičnom jeziku, čije značenje do danas nije odgonetnuto. Veruje se i da je vinova loza, koja je iznikla iz temelja ovoga hrama, mnogim bračnim parovima pomogla da postanu roditelji. Ovde se organizuje i hajka na vuka, i ima i riseva, ali negde jeleni su ono po čemu je ovaj kraj najpoznatiji. Jelen je nešto što je, može samo da se kaže, kruna evropskog lovstva. Jelen je definitivno kralj šuma. Znači, onaj ko nije doživeo jelensku riku tokom jesene i nije bio u poziciji da sluša taj iskonsko oglašavanje, taj iskonski ljubavni zov jelena, mislim da je zaista siromašno za jedno prelepo i predivno iskustvo i jedan nestvaran doživljaj prirode. Jelen, konkretno kod nas ovde na području Homolja, jelen je počeo i samostalno da se vraća, znači usled migratornih kretanja, jer su u staničnim uslovima apsolutno odgovaraju. Takođe, prošle godine mi smo i formirali jelensko prihvatilište, gde smo i ispustili nekih 20-ak grla jelena koje smo, znači, pribavili u Bačkom Monoštoru. Kad se čovjek rodi sa prirodom, živi u skladu sa tim nekim i prirodnim i božjim zakonima, naprosto je nepojmljivo da vam neko kaže da će da na ovom prostoru da se formira rudnik, gde će, znači, u tom tehnološkom postupku da bude korišćen cijanid. Samo formiranje rudnika je jedna ekološka katastrofa, jedna nuklearna bomba koja bi bila bačena na istočnu Srbiju, jer taj deo, znači, to je vododelnica, odatle ide voda i u sliv Timoka, i u Pek, i u Mlavu. Teren je krečnjački, krečnjak je porozan, vi ne znate šta se dešava ispod zemlja, znači kada je koji tok otvoren, kada je koji tok zatvoren, gde to ide. Već je bilo problema s tokom bušenja gde su određeni izvori presušivali. U jednom momentu je bila presušila Izotska reka. Jedna od najstarijih škola ovde u ovom kraju je ova 4-razredna u selu Suvi do.
Dobar dan. Dobrodošli u osnovnu školu Moša Pijade Suvido. Bolje vas našli. Ja sam Srebra, učiteljica u ovoj. Drago mi je, Tanja. Evo, stavit ću masku. Izvolite. Trenutno imamo 30 učenika, što je u odnosu na ostala naselja, kako se kreće broj učenika, mi smo dobri. Mi sa decom radimo i učimo ih kako treba da čuvaju prirodu, kako da zaštite vodu, kako da vazduh ne zagađuju, a sa ove strane to nam preti velika opasnost da ćemo jednog dana ostati bez onog najdragocenijeg, bez uslova života, nećemo imati vode. A kad nemamo vode, nema ni biljaka, ni zemlje, ničega. Spomenik srednjovekovne kulture u ovom kraju je i manastir Gornjak, u kome su u vreme naše posete započeli veliki radovi na restauraciji. Ali ambijent u kome je smešten svakako očarava. Gornjak je nastao pored vode koju je po verovanju omađijala tišina. Legenda kaže da je sveti Grigorije zamolio reku da utihne da bi čuo šta govori knez Lazar, zbog čega je mlava na tom mestu tako tiha. Veruje se da je knez Lazar voleo da lovi u brdima oko mlave, da ovaj kraj i dalje ima obilje divljači, svedoče tragovi u snegu koje smo pratili. Svuda duž korita ove dve reke koje se ulivaju u Jagnilo možemo videti bušotine i merne stanice i to je ono što meštane ovoga kraja plaši. Plaši se da će ova lepota, nenarušena priroda, uskoro stradati ako tu nikne rudnik. Ali životinje se ne plaše. Ono što sam danas od lovaca naučila, to je da prepoznam neke tragove i vidim da je ovde pre mene prošla samo jedna lisica. Jedna od atrakcija ovoga kraja je i Krupajsko vrelo, jedno od najvećih i najjačih kraških izvora u Srbiji. U njegovoj blizini su i dva izvora termalne vode. Krupajsko vrelo proglašeno je hidrološkim spomenikom prve kategorije. Kažu da je ovo vrelo povezano sa vrelom u Žagubici, podzemnim vodama. I šta to zapravo znači? Znači da je ispod same Beljanice toliko jak izvor da ima ova količina vode koja izlazi ovde i koja izlazi u vrelu Žagubice, to je vrelo Mlave. Zato su meštani ovoga kraja posebno zabrinuti zbog najave izgradnje rudnika? Da, naravno. Zato što bi izgradnjom rudnika, koji bi se odvajalo zlato, lužilo cijanidom, podzemne vode koje bi se taložile od cijanida i od toga, došle bi možda do ovih voda i bilo bi zagađeno sve nizvodno do Požarevca. Zebnje su u ovaj kraj uvukla od kada je u obližnjem Krepoljinu izgrađena mini hidrocentrala, a strah se pojačao i nakon nedavne havarije, kada je pukla cev koja je provučena kroz stari tunel iz vremena nemačke okupacije. Ribolovci tvrde da je ekosistem već neko vreme značajno narušen zbog mini hidroelektrane. Mi smo prošle godine imali ovde strašan pomor. Znači, vi ste videli sad je malo i sneg otopio pa ima vode. A preko leta to bude ovde potok kad zatvore branu gore. Ispod brane, ispred same brane dole, znači to ostane, bukvalno nema vode. Znači nekih 2,5 kilometra toka, apsolutno nema vode. Znači tu sve, ništa više nema živo. To je bio najlepši deo Mlave. Znači ta ribarska klisura, praktično to je sad mrtvo. U delu Homolja, što smo bliže lokaciji gde je rudnik planiran i gde se obavljaju istražni poslovi, veća je i bojazan od posledica. Je li dubok sneg? A malo jeste. Ja ću ovde kud ste vi ugazdili. Da, bit će lakše. Aha. Opa. Gde smo sada? Pa nalazimo se na lokaciji Valja Saka. Nalazimo se na jednom bušilištu, znači
gde su vršeni ispitni radovi, ovi avola resursi. Znači, posle svake bušotine oni to tako obeležavaju, valjda ostavljaju tu da mogu dalje uzimaju uzorke ili šta već. Inače, ovde se skupljaju 4-5 potoka i stvaraju rečicu iza nas Valja Saka. To je taj lokalitet? To je taj lokalitet, da. Ima više ovakvih bušotina i ovako obeleženih niz reku. Šta će dalje da bude, ne znamo, vidjet ćemo. Šta vas tu najviše plaši? Šta vas najviše uznemirava? Pa da ne dođe do ekološkog zagađenja, do ekološke katastrofe, normalno. Kad su već bušili i tu radili, znači znaju šta ima dole, koje rude, zlata, šta već. A tu planiraju isto da rade neki taložnik, znači branu, gde bi se taložile te otpadne vode posle prerade. I to bi bila katastrofa? I to bi bila katastrofa, normalno. Priroda ništa, mušice, komarci, pčele, divljač, a možda čak i mi u večno lovište. Valja Saka nije presušila, Nije. ima vode. Je li voda za piće? Jeste, kako nije. Ovo je jedan od potoka koji su u livu Valja Saku. Voda je 100% za piće. Sad ću možda probamo. Ajmo. Samo lagano. Mi to obično ovako radimo. Pošto nam nisu dostupne čaše i ostalo. Sad ćemo mi da napravimo čaše. Da, normalno. Lepa voda. Homoljska. 2-3 puta. Homoljska čista 100%. Bane, ćeš ti da piješ malo vodu? Samo da povijem Tanjici da... Opa. Lagano, da ne pokvasi noge, čizme. Meštani Laznice, sela na čijoj teritoriji bi trebalo da se otvori rudnik, nerado govore o problemu koji ih tišti, koji je donekle i podelio ljude. Ovo selo deli sudbinu mnogih u istočnoj Srbiji. Masovno se odlazi u inostranstvo trbuhom za kruhom. Selo živne tek o praznicima i u vreme godišnjih odmora. Većina misli da bi rudnik trajno uništio prirodu, neverovatne lepote i potencijala, mada ima i onih koji u tome vide mogućnost rešenja egzistencijalnih problema. Njih je ipak daleko manje. Ovo je hajdučki kraj, znate, ovde su Vlasi, pa i Srbi, naše komšije sa kojima živimo ovde, naša prosto karakterna osobina je zapravo potpuno sukobljena sa ovim stanjem koje se sada dešava. Karakterna osobina naroda Homolja je hajdučija, buntovništvo, reakcija. Međutim, nekako su ova vremena koja su sada aktuelna zapravo učinila da su ljudi u znatnoj meri modifikovali i svoj mentalitet, kulturu i način reagovanja, očigledno. Ko se više plaši te industrijalizacije, stariji ili mlađi meštani ovog sela? Pa zapravo, ja ne bih te ljude delio na starije ili mlađe. Ja bih zapravo to, ko se plaši, a ko bi to podržao, ja bih pre podelio na one koji razmišljaju strateški, dugoročno i na one koji vide šta je važno za našu budućnost i one koje gledaju sad, odmah, sutra, eventualno sutra najkasnije. Tako da u tom smislu ne vidim, ima onih koji razumeju ovu situaciju na dobar način i protive se ovakvom stanju stvari na terenu, bez obzira na njihovu pripadnost određenim generacijama. Šta su razvojne šanse ovog kraja? Vi ste obišli, čini mi se, dan ili dva, boravite ovde, vi ste jasno videli kakve su ovde mogućnosti da možete prosto da se bavite čime god hoćete. Ovde Bog nije štedeo kad je prosto darivao ovaj kraj. Ovaj kraj je poznat i po izuzetno kvalitetnom siru. U čemu je njegova tajna? Pa tajna je u tome što je on punomasan i što mleko se ne obira za njega. On ima 30% mlečne masti i po tome je najviše specifičan. Takav sira nećete da nađete bilo gde. Imamo naše kupce koji jednostavno kupuju od početka kod nas i
Jednostavno, kad bi probali taj sir, kažu da nijedan drugi posle ne jedu. Dok jedni decenijama iz homoljskog kraja odlaze, drugi ovaj predeo specifične lepote privlači. Dolaze, i to ne na izlet ili kraći boravak. Upoznali smo porodicu koja se iz okoline Beograda doselila u selo Burovac. Marko i njegova supruga kupili su imanje, uzeli još jedno pod zakup, bave se ratarstvom i stočarskom proizvodnjom. Marko je zaljubljenik u autohtone rase, pa je uspeo da nabavi nekoliko buša, starog kovečeta koja se zaista retko sreće. U međuvremenu se i porodica proširila, a najmlađi član se nedavno rodio na putu do bolnice u automobilu. Marko je vozio, ćerkica je takođe bila u automobilu, a supruga se porodila sama. Tako smo se odlučili da bi deca odrastala zdravije, da bi mi živeli zdravije, da bi proizvodili zdravu hranu pre svega, pošto sad sve što jedemo po marketima i ostalo, to su uvozne stvari koje nisu baš tako zdrave kod nas. Zato mnogo ima i tih bolesti i kancera i svega ostalog. Izumire čovečanstvo zbog te hrane. Šta sve imaš na svom gazdinstvu sada? Pa imamo sve. Imamo krave, konje, koze, ovce, svinje, kučiće. Imamo, šta još imamo? Imamo krave stare, buše naše, od koje je potekla svaka krava na svetu. Za buše smo išli na Staru planinu, o njima smo dosta čitali. Imamo te stare sorte koza, imamo srpske, balkanske stare koze, imamo moravke, svinje, upisani smo u odgajivače autohtonih rasa. To je pre svega očuvanje Srbije i našeg porekla. Zaboravio je čovjek odakle je potekao i Nemanjiće i celu našu istoriju smo zaboravili. Učimo tuđu istoriju, učimo tuđe znanje. Koloritnost flaške kulture i tradicije čuvaju sa posebnom pažnjom ženska udruženja. Puno dece je otišlo u inostranstvo, ali za vreme letnjeg raspusta, za vreme leta su ovde, pa dođu ponekad da pogledaju nešto šta su imale njihove bake, prabake, tako. Mi se bavimo i takmičenjima raznim, u spremanju etno hrane, u spremanju tradicionalne štrudle, u spremanju tradicionalnih starih jela. Na vama je ta najstarija vlaška narodna nošnja. Upravo tako. Ovu nošnju sam dobila na poklon od svoje bake po ocu, a ona je na poklon dobila od svojih roditelja kada se udavala. Tako da, pošto je ona rođena tamo 910. 906. godine, nisam baš tačno sigurna, ta nošnja potiče možda i iz krajem 19. veka, tamo 1890 i neke. Najčešće se u javnosti priča o toj vlaškoj magiji. Ima li istine u svemu tome i koliko je Vlajne praktikuju zaista? Pa, evo, ja sam se slatko nasmejala jer ovo pitanje koje ste mi postavili, ja gdje god da odem uvek to čujem i svi pitaju, pa od običnog, da kažem, naroda do profesora, akademika, kako bih ja navela tu vlašku magiju? Pa evo, kad spremamo te kolače i sva ta naša jela, oni su svakako magični. Jer kad je žena spremna da spremi tako lepo i ukusno jelo, to je opet neka magija. Tako da bih ja tu magiju prenela tako. I kroz neko ukusno piće, kad te jedna Vlajna posluži, kad ti spremi, kad osmehom i lepim pogledom i pesmom kad ti otpeva, pa naravno da je to opet magija, ali ona prirodna. I za kraj, kao vrsta utehe, stav odgovornih iz opštine Žagubica. Reklo bi se da rudnika ipak biti neće. Mislim da će ova naša priroda da ostane ovakva kakva jeste, netaknuta, i da moje lično mišljenje, s obzirom da su takvi trendovi, vidite šta se radi dole po Loznici, po Jadru, da je vlada Republike Srbije povukla taj prostorni plan koji je bio usvojen i taj tim koji je to trebao da implementira,
mislim da je gledajući tamo tu količinu te rude koja postoji i gledajući ovde ove zalihe i tu površinu koju su oni hteli da eksploatišu, da mislim da neće biti problema. Opet, po njihovim rečima, ovo je po njima jedina tehnologija koja bi im se isplatila da imaju neku dobit, neku korist od toga. Samim tim, ako je to rečeno da ne može, izvucite sami zaključak. Pravalje, lavalje, pravalje, lavalje. Od sveg zlata na ovom svetu vrednije je blago koje Homolja čuva u svojim izvorima, šumama i pašnjacima. Najvredniji su ipak ljudi koji ljubavlju brane zavičaj magične lepote. Cântă și doboare, răsărit de soare, curoaua în pișoare, cu șață prăbrață, în zori de dimineață.